sami ngisebenzela abantu kuze bedlale ngokwenami ngihambe ngingamulingo imisebenzi yezandla zami ngisebenzela abantu kuze bedlale ngokwenami ngihambe ngingamulingo nami imisebenzi yezandla zami ngisebenzela izwe kuze lidlale ngejabule ngihambe ngingamulingo nami imisebenzi yezandla zami ngisebenzela izwe kuze lidlale ngejabule Kuleya ndawo awu ahamba phimbo lami uyoduduza kuleya ndawo awu ahamba phimbo lami uyokhanda umlayezo kwesaba wakwenziwa lezandla zami kazi ukube kuthiwa mbiwanga lesigincinca ngiyoba yini ezweni ngiyakwesaba wakwenziwa lezandla zami kazi ukube kuthiwa mbiwanga lesigincinca ngiyoba yini ezweni maye kuyamangalisa kabi wakwenziwa yiphindo kazi ukube kuthiwa ngibangele umculi ngangizoba yini mina hleze ngangiyobulala ngidle imali yegazi ngilulwa ngigulele hlane ngiphile ngithuthukisa abantu hleze ngangiyobulala ngidle imali yegazi ngilulwa ngigulele hlane ngidle ngenyembezi zabantu ikhonulami langisusa la ngibeka la ngibeka nakho ngizohlabelela